teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Al-Fatih. Sekarang kita lagi di taman teman-teman. Kita mau main ya. Ya. Dia lagi naik apa? Naik penjot-penjotan. Bengong aja Halo dulu. Halo. Pegangan. Halo, Ade lagi di mana? Ade masuk apa? Masuk apa, Ade? Masuk sarang. Terus kita Ondel-ondel, kayak gitu, Dino. mau naik apa lagi ya? Dino mau. Wah, tuh. Sama teman-teman. Ayo. Sama teman-teman. Benar. Bah. Kakinya naikin. Ade, lihat sini, Dek. Halo. Ya, jatuh sendal. Wah, ada lagi naik apa, Dek? Dinosaurus ya, Dek? Sekarang kita naik perosotan. Ya. Seru, naik apa lagi, Dek? Oh iya, ada perosotan. Nah, kita naik perosotan ya. Ada mau naik perosotan ya. Wah, pelan-pelan ya. Sabar dong. Nah, bisa nggak, Dek? Pelan-pelan. Woi, pelan-pelan. Lagi? Nanti pelan-pelan. Nanti hitung-hitung 1, 2, 3. Ya pelan-pelan ya. Jangan lari. Pelan-pelan aja, Kak. Iya, udah? Udah. Udah? Udah. Mau main apa lagi ya, Dek? Duduk, ada mau duduk? Capek? Duduk dulu. Belum. Ya nanti lagi. Udah dulu, hal dulu. Tadi kita mau cari loro-loro ya. Ya. Udah dulu. Dadah dulu, dadah. Dadah. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Kiss bye.